Biratangaje cyane kubona abakinnyi batahamagawe b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi kandi bashoboye. Wakibaza uti ni bande? Banza ukore subscribe kuri Bariyiziye TV tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Njye ugiye kubagezaho iki cyegeranyo nitwa Tuginama Joseph. Bahaye ikaze. Ahagana ku itariki 25 Kanama mwaka wa 2025 nibwo umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi Adel Amrouche yahamagaye abakinnyi b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi ngo baze mu mwiherero mu rwego rwo kugira ngo bitegure imikino mpuzamahanga iri imbere. Ishyirahamwe rishinzwe umupira w'amaguru mu Rwanda, Federation Rwandaise de Football Association cyangwa se Ferwafa, byatangaje ko abakinnyi bose bagomba kuza bahamagawe. Nibwo abantu benshi bahise batungurwa na post yashyizweho y'abakinnyi bari kuri liste yahamagawe, babonamo abakinnyi batahamagawe. Abo nta bandi ni Nige na Clement ukina ikipe ya APR Football Club, Byiringiro Rage ukinira Police Football Club, Ruboneka Jean Bosco ukina ikipe ya APR Football Club, ndetse na Ishimwe Christian ukina ikipe ya Police Football Club. Abantu baratunguye cyane kuba batabonye bano bakinnyi, bahita bibaza ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gukora iki. Ariko umutoza Adel Amrouche nibo bakinnyi biwe yahamagaye. Abahanga mu gusesengura umupira w'amaguru mu Rwanda umva icyo babivugaho. Ngiyo ngo yaje 11 bakamu Amavubi akamu kabisa karaga titre niko neme Fiacre w'ikipe ya Kaizer Chiefs, Warren Kamanzi w'ikipe ya Toulouse, Sean Van Alle w'ikipe ya Juventus, William Loic w'ikipe ya Grenada mu cyiciro cya kabiri muri Espagne, Emmanuel Manishimwe mu cyiciro cya mbere mu ikipe ya Yek Remasol muri Chypre, Jadi Bizimana kapiteni akaba ari umukinnyi w'ikipe ya Al-Ittihad Al-Ahli Tripoli, Bonheur Mugisha ikipe ya Al Masry mu cyiciro cya mbere mu Misiri, Trésor bashyiraho n'amakipe bakinira baraza kubikora nyuma nta kibazo, w'ikipe ya Burnley, Georgia Kwizera muri Premier League, Georgia Kwizera w'ikipe yo mu cyiciro cya mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Emerald Noam w'ikipe ya Groningen mu cyiciro cya mbere mu Buholandi, na Joel Mvuka w'ikipe ya Lorient mu cyiciro cya mbere mu Bufaransa. Yabana Kabeng bakamu Buhake cyiciro cya gatatu muri Norvège, Manzi cyiciro cya mbere muri Libya, Ange cyiciro cya mbere muri Azerbaijan, Claude cyiciro cya mbere mu Rwanda, Rag cyiciro cya mbere mu Rwanda, Sahab cyiciro cya mbere mu Bubiligi, Goret cyiciro cya mbere mu Bubiligi, Nshuti cyiciro cya mbere muri Tunisie, Noah mu ishuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Darir cyiciro cya mbere mu Bubiligi, Standard de Liège, Gilbert cyiciro cya mbere mu Rwanda, Abedi cyiciro cya mbere muri Algeria, ndetse na Clement cyiciro cya mbere mu Rwanda. Abakinnyi batatu Rwanda Premier League. Iyi ngiyi yaba yegereye. Ubu twagerageje gukamura. Iyi ngiyi ha umutoza waba wiyongereye amahirwe. Ngo n'umukamuro w'Amavubi. Bivuze ngo cyacu ni twavuze ngo Rwanda Premier League mubwira abadushyiriraho noneho gusa hasi amakipe. Ngo Rwanda Premier League twavuze ngo muyirebe namwe mutubwira. Rwanda Premier League twavuze ngo ntacyo yagusayidira harimo batatu. Iyi ndi hengetse nyikamurira hanze 11 David akamuye nta Rwanda Barwa League irimo nayo batatu gusa nabo kuri bench ku ntebe. Na Rwanda Barwa League irimo twavuze ko ari nacyo cyasayidira hari. Ubwo Rwanda Barwa ni Claude, ni Rage na Clement. Point final na wundi nani ndi kumwe nabo ari barabaza ngo Nshuti nguri yari Nsari hasi tutari kuri bench ariho kuri bench. David nako ntagize hari uko ntakamuye icyizere rebe kandida ingiyo yime nanjye nyoherereze timu manager w'Amavubi timu manager ashinzwe iki kandida manager w'Amavubi yohereza kandida president yicaye muri intebe turamushyirira amazina y'abakinnyi kandida president yicaye muri iyi ahubwo ikiri gikomeye kandida president na ministre umushyirane za telefone zabo kandida president yicaye muri iyi ntebe nicaye ane Mavubi dushaka kandida president na ministre yatubwiye yuko natorwa kuri uyu wa gatandatu. Shima Imana ati uyu niwo mukamuro dushaka aba bakinnyi bafite aho bahuriye n'u Rwanda. Uwo ni amagambo ya kandida president.
azajya kubirebera imbona nkubone. Amagambo yavuze Rafael Yoruke nawe namushyiramo. aba bantu rero muri short time kubara Rafael Yoruke asimbura Gilbert cyangwa undi muntu yajya kuri bench yariye. Rafael Yoruke namushyiramo yajyamo cyane ukoze déplacement akajya kubirebera muri uyu mwaka umwe. Twavuze twihaye espace y'umwaka umwe. Aba bantu ukababona nka kandida president yatuwa akajya kubirebera. Yego. Aba bantu ukababona bajya muri oya twatangira qualifiers dufite icyizere ko wenda bishoboka. aya Mavubi ndayemeye aya ngaya nakandida bayinga namufunge maka bayinga na umukamuzi umudage w'umukamuzi ikipe ndayemeye ati twajya muri World Cup byihorera. World Cup waba wihuse. Iyi ngiyi twaba twegereye umoja ko natwe twakwiyongera World Cup anyibukije umugabo bemereye igare ritaraza ngo mumeni pom. World Cup no yaba ari kwipasa murembe. Uyu mukamuro niwe abantu babona bawemeye rwose. Tuye mukamuzi ndamwemeye. Mukamuzi umudage nta kintu umudage yabaye mukamuzi. Na Kavita Gityo Garitire yabona bajya baza tugenda duhinga bajya bagenda baza. Ngabo 11 abasesenguzi baduhaye. Niba hari uwo wakongeramo andika muri comments turebe ko 11 bawe buzuye b'Amavubi batugeza kure mu marushanwa mpuzamahanga, haba mu gikombe cya Afurika, cani cyangwa se mu gikombe cy'isi. Gusa iby'igikombe cy'isi byo ni inzozi. Mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye.